Kaseng Hinyotrap Integrated Territorial Organization Bernihat Area hadin bakalayo e kajing ujor na kibabun kinong song snong halor kajing pentuit klam akor kinong ri masi kibaday na kajay benriw Nepali kibasyong basa hakasnong Upper Narbong Ribhoy District. Kabaya kani nakaliang kinonyelam bagi khot jong kaseng hito Bernihat area haga pratarik ulber arhajar arpoar kilahir hi dalade chakate kasnong Narbong banjurem bat kilalap dalagi jong kikman ya kajing pentu jabo kablakta shibon ni katelong umdi kaba kisnong kibasharum jong kane kasnong Narbong kiju pendon kam bandi ya kane ka bat kumju ban site ban kling kabawan na kane katelong Hadin baka seng kelalap ya kani ka jingle klam makor jong kinong ri masih hakani ka snong daga jing sokhya menta ka sngi ka khanyo tarik ulber arhajar arpoar kalalej ban ujor bat harengkan daga ba airu daga dorkhas haka office jong deputy commissioner ka Ribhoy district bat nakaliang ka office jong deputy commissioner lakular ban shimkhya halor kani ka kam ban pha jurem bat ban le ka badon kam itu Bernihat skill ni wan tentu isi kalau nurim ban wan ban ujor ba kini kinong opon rubong penjekya gawa hanek kinong beri bun giri mesti te ina gawa ajak tu bisa direct ke galong kayak ke bakta ke insalang kita ya kamarang ke kusba ke Jepang sistem peneran ani te ne kini atlik kinong jua baju jua jubun kami na gawa putih masuk masat klingter sa janji bakot te nakliang jungi kaya sang te nila singkhay kane kamde hiru kane markine ki snong dalai baan te nakliang jungi nila wan bisi me tindu bisi ru ulong bangen singkha te taktahi te giwan jurip aga kat kasam tarik entau bunai pat entas ni giwan tindu bisi kade ke tarik entau bunai